42-godišnji Prijedorčanin Emil Bakaj godinama se borio sa zavisnošću od alkohola. Ovaj porok odveo ga je do potpune propasti, izgubio je sve, porodicu i posao. Nije mu pomoglo ni bolničko liječenje sve dok nije stigao u komunu u Srbiji u kojoj bivši zavisnici pomažu novim. Odlučio je osnovati centar za zavisnike po uzoru na komunu u kojoj je boravio. Osjetio sam da ponovo nekog zanima, da neko me razumije, da neko ima volju da priča sa mnom, da razloži problem do onoga momenta da vidimo kako ga okrenuti tamo gdje treba. Ljudi imaju dosta predrasuda, dosta čudnih razmišljaja o takvim stvarima, ali ljudi koji su prošli takve stvari, meni su pomogli, ja sad želim drugim pomoći. Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života obezbijedilo je prostorije za centar. Cilj je da se pomogne onima koji misle da je sve izgubljeno. Mi smo naravno voljni u Hlebu života da otvorimo za sada ovdje prostor da ljudi mogu doći, razgovarati, da se druži uz kaficu, čaj ili tako nešto. Planiramo da to bude na komuna gdje će ljudi moći da prožive taj jedan dio života, da se uključe naravno u zajednicu među ljudi, ponovno da se vrate. Problem zavisnosti javlja se kod svih generacija. Pri odvikavanju motivacija je najveći problem, a podrška porodice je najvažnija. Ono što je vrlo bitno u toj motivaciji je podrška porodice i upravo ta motivacija od strane porodice i od strane stručnjaka, tako da jednostavan recept ne postoji. Pri odvikavanju prvi korak je prihvatanje problema i želja da se oslobode zavisnosti. Oni kojima je pomoć potrebna mogu se javiti na broj telefona 065 533 711 ili doći u prostorije udruženja Hleb života.